urabibona rero ko igikorwa kigiye gutangira muraduhinzira barakironga ujya ku ruhande muduhinzi Ceux qui connaissent bien, ceux qui ne le gakwerere stani uyu nguyu gafite nk'uko za Kibungo imyenda ya FRDC amakamera ni menshi abanyamakuru bo mu Rwanda abanyamakuru b'i Burundi ubona ko rwose abantu bose selon les confrères rwandais qui connaissent bien, ils disent qu'il s'appelle Gakwerere Stani. Il est bien entendu de notre pays et il va laisser la tenue de notre pays pour rentrer chez lui comme ça. On nous dit qu'il est natif de l'est du Rwanda. On dit qu'il s'appelle les Épages. Alors, il est là. Donc, c'est très difficile d'avoir ces images. Pas moins de 200 journalistes, caméramens, reporters, photographes. Si vous voyez qu'il n'y a pas les images fixes, allez-y comprendre. Donc, voilà, il avance avec la fille, avec sa on dit qu'il s'appelle Gakwerere brigadier général comme le confrère rwandais tuzi yuko cyeko jenoside yakorewe abatutsi yakoreye aho yavukiye aho akaba ari kumwe na bo bamurindaga kwerera barimo basafara kugira ngo barebe ko nta kibi yaba yinjiranye mu Rwanda. Uwo niwe Gakwerere alias yari yungirije bakaba bahaga amabwiriza yo bita siko Gakwerere rwose ngo binuka bitaro hanyuma finally rero mu ntara generali wa FPD bakaba aribo babanaga nawe barabujijwe tangira inzira muhaka abapolisi bakora akazi kabo ajya nyuma yako turashaka mugani le contrôle. Il sera contrôlé. General Gakwerere akaba arimo asafana Il est aussi abanyamwuga la police rwandaise. aho bamwicisha Nous sommes aho bamwicisha rwose General Gakwerere wabaye muri fare le premier muri mars FPR 2025 akaba yari yungirije General Omega mu bihe bitandukanye igihugu akaba yaragiye agaragara avuga amagambo yo gusebya u Rwanda ariko ntabwo wavuga igihugu cy'u Rwanda ngo bikwe amahoro cyangwa ngo gikorere nabi aba niba rero mwamurindaga
nawe sinigeze kubona ibyo twiwe ariko yambaye imyenda ya FARDC urabona ko yambaye imyenda ya FARDC yaba hasi cyangwa hejuru mettre les habits de l'armée de notre pays. nawe ni wamurindaga urabona C'est pas la tenue congolaise, la tenue militaire rwandaise, non? C'est la tenue congolaise. cumi na bane bamuherekeje Selon les sources dignes du soir, comme le confrère Kinyarwanda le parle, il est accompagné avec 14 éléments de sa garde. ufashwe ryari ufashwe gute En français, s'il vous plaît, en français, une question en français parce que vous parlez en Kinyarwanda. Comment vous Monsieur Gakwerere, comment j'ai posé la question, monsieur Gakwerere, parlez-nous. On nous refuse qu'il nous parle en français, il a parlé seulement en Kinyarwanda. Gakwerere, en français, en Kiswahili. Aye bali kukamata, tuambie kidogo. Gakwerere ko twumva ko ari wowe urubitse gatubutse ka FDLR ugatsimbye Parlez-nous Gakwerere. amafaranga wafashwe n'abandi wagiye muri Kongo ryari iby'amashyamba ukabireka wari ripotinze cyangwa afashwe amateka aba rero babatwaye ariko komanda utuye aha ngaha Colonel Jimmy bamaze kubivuga aba ni abasirikare b'u Rwanda bayobowe ba FDLR bari bayobowe na General de Brigade Gakwerere harimo abaofisiye bandi ba Lieutenant Colonel abamajoro abakapitene no kumanuka hasi bafatiwe rero mu ntambara zimaze iminsi zibera hano iwacu muri Kongo burasirazuba bwa Kongo bafatiwe ahantu hatandukanye ariko we bwite yafatiwe muri umujyi wa Goma aho yari yihishe apanga ibitendo bibi byo kwica abantu byo kwica abakongomani uzi FDLR zimaze imyaka 30 hano mu burasirazuba bwa Kongo zimerera abakongomani nabi zibica zibambura ibyabo zifata abagore ku ngufu zikora za kidnapping no gushimuta zisoresha imisoro ku bene gihugu
kugira ngo umukongomani agere mu murima we ajye guhinga akagomba gusorera FDLR umunyamahanga. Nibyo bintu rero byatumye duhaguruka twebwe nka Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo duhagarike ibyo bintu. Ibyananiye communauté internationale murabikoze n'iki mu barwanyi bangahe? Aje mu Rwanda hamwe n'abandi bamucungaga 19 bose. Harakurikiraho iki rero nyuma yuko mumufashe? Se niwe mu FDLR mwari mufitira wenyine? Oya, barahari benshi, turimo turabashakisha nabo. Barahari benshi barihishe mu mujyi wa Goma hariya no cyane hafi y'Ikirunga. Hariya barihishe mu ijoro bajya bakora ibikorwa bibi by'ubujura n'ubwicanye, bakomeje kubikora, ariko tuzabihagarika. Niki mubwira communauté mpuzamahanga yakomeje kubakingira ikibaba bagakomeza gukora ibikorwa bibi mu mujyi wa Goma? Communauté internationale turayibwira ngo yereke abakongomani dukemure ibibazo byacu. Turashaka ibiganiro by'amahoro na leta yacu, turashaka ko aba banyamahanga bose basubira iwabo. Niyo mpamvu tubashubije igihugu cyabo. Mwabonye ubushize abasadek twasubije mu gihugu cyabo, aba mercenaires babandi abacancuro twashubije mu gihugu cyabo. Rero nta banyamahanga tugishaka ku butaka bwa Kongo, turashaka abakongomani hagati yacu dukemura ibibazo. Ibindi butumwa ku bitwaje intwaro bahari. Abandi bitwaje intwaro, abakongomani bose twarababwiye, murabizi, twababwiye abakongomani bashyira intwaro hasi bajye ku kibuga cy'umupira hariya cya Stade de l'Unité Igoma, baze bona abakongomani bafatanye n'abandi tubohore igihugu cyacu. Naho abanyamahanga bo batahi wabo bagende basubire iwabo, ntacyo tubashakamo. Muravuga iki kuba FDL n'abandi basirikare muri MONUSCO bizagenda bite? Muzabarekerayo, muzabasaba? Nabo bazasohoka umunsi urahari. Uzi tumaze iminsi muri aka kazi duhora kuri uyu mupaka, urumva nabo rero barakurikira. Tubashimira murakoze. Chez nous en français maintenant. Okay. Mutuachi. En français et en swahili. N'abarundi gasade ndetse na MONUSCO urumva babahaye byose, babahaye imbunda, babahaye imyenda, babahaye ibishoboka byose, kandi gahunda bari bafite ntayo ni ukurangiza gahunda bari barimo hariya bamaze gutsinda M23 bakambuka hano bakaza kudistroyinga iki gihugu. Barabigaragaje ejo bundi imbunda zose bakora iki bazerekeza Kwa Kiswahili kwa sababu ya Kongo. Sababu ya Kongo. Chenye nilikuwa nasema, naambia wezi wetu hapa, unajua walikuwa wananiuliza kamata watu wanawaleta kwenyu inaonyesha nini? Hii chenye inaonyesha kila siku gouvernement ya Rwanda yenye ilikuwa inasema FDL inatumika na gouvernement ya Kongo, inatumika na ile coalition yenye walileta Warundi, machineries, mercenaries, alafu na MONUSCO na wazalendo. Hii sasa ndio kionyesho kabisa. Hakuna mwenye atarudia kusema kwamba mara Rwanda yenye nasema sio kweli. Hata wenyewe huko generali hapa anakubali kwamba walikuwa wanatumika na nani, walikuwa wanapata usaidizi kutoka kwa ile government. Sasa huyu serikali ama huyu jeshi huyu unamjua kama jeshi ya zamani ya Rwanda? Huyo tunamjua kama jeshi ya Rwanda. Alitoka hapa makati yuko daraka aliyetona na aliwacha amefanya mazambi hapa na wenzi yake wenye hatujapata. Message gani unayo? Ujumbe gani? Ujumbe nasema kwa wale wenye wamebaki wanakimbia kwa mapori hapa, hata wengine wako nchi jirani, nawaambia kwamba mazambi ya genocide uchukua lifanya genocide hiyo hezeike. Wewe unaweza kazeika, lakini vile umefanya hetazeika. So advice yenye nawapatia warudi kwa uzuri. Hata wengine wanakuja tunawapokea, anakuja naenda mbele ya justice, ama kuna wenye wanamuuliza anamalizia, alafu tunampeleka kwa rehabilitation center, wanamfundisha ndio kwa society teknolojia. Amezaliwa Kongo, lakini hiyo sikia, hiyo tumeongea namna wametukabiza watu hapa, nenda kwa kabisa wakubwa wengine waanze kufanya screening, wajue ni watu gani wanastakiwa kwa genocide, ni watu gani wanastakiwa kwa aina hii. Alafu wale wenye wastakiwe, wale wenye walizaliwa huko na wastakiwe genocide, wastakiwe nini, watawapeleka kwa Mutobo, sijui najua rehabilitation center, waende wawafunze, baadaye ya kuwafunza warudi kwa society wafanye kazi kama Wanyarwanda wengine. Lakini afande, kwanza hii tukio M23 kuleta hawa watu
serikali ya Rwanda, jeshi ya Rwanda, ninyi mnachukua namna gani? Tuelezee hii tukio. FDLR General anakuja anapatikana mkono ya jeshi ya Rwanda. Ninyi kama jeshi ya Rwanda mnachukua namna gani? Sisi tumefurahi sana. Tumefurahi sana. Yaani M23 kupigana nao pale na kuwakamata, walikuwa wanasema namna nilikuwa naongea na yule komanda kwamba FDLR ilikuwa inaua wakongomani pale, inawanyanyasa, inawaiba. Lakini vyenye nafanya pale ndio vyenye ilikuwa inapanga kufanya nini? Kupanga, ilikuwa inapanga kufanya Rwanda. Sasa maana yake kwa ufupi, sisi kazi yetu imekuwa rahisi. Wametusaidia sana na tunafurahi. Asante sana. Jina lako ili ndio hii.